OK nhớ lúc này lúc nào thì cũng giờ chắc cho bé lo cả đại ภาษาอังกฤษโอเคgiờ thì lúc nào bây giờ lo cả giờ nào nhớคำนามนะgiờ nhớ cho lúcว่าไปจะloฮูเบจะให้ฮูเตเจียเตนงแล้วจิเรากูซี่นะgiờเราสิเตเนี่ยวัตถุสิ่งของอ่ะจิเรากูซี่โอเคเป็นสิ่งที่ให้เตียเบดตีนึงหรือว่าJustin Kamla หรือว่าอุนคามมัวเบราจิมกูซี่เป็นสิ่งที่เตียคือเจลิจะเรากูมัวมูนี่นะอย่าพอยามเบดเจียเป็นสิ่งที่มัวเดมัวมีมัวชื่อมัวไกนั่นนะแต่นอนบ่เล่นยอคำนามเราสิยอดเอานาวเอาที่สินะhọ cho mình thì họ nhớ trong để bắt thu nếu tên này khổng hay chỉ mua xia ở bên bỏ những cái tê giống nhà lên tên này chưa mề lô tên này đảo tê lô nó này ạ sa thản thi nếu tê chơi nữa tê thì chỉ lên tê chơi chế cả lô và chỉ tê dây tê do lô nó mình phải lên nhớ trong họ nào cần thôi và chỉ cái chất cảm thì chỉ đi cái khiên đảo lô cái cần đảo lô tên nó là cũng phải lên dầu xì thế tên này cái pasum lo tên này cái giống như một trong sala cũng trong sala nó này ạ nó là competition tên này cáiแข่งขันcái sự tư nó là của những do của cái gì họ cho mình chỉ trao họ cần gọi nó do giống như feeling để về tính năng hay đẹp với một cái xã lý trả tại họ bị lúc xếp tua nó này ạ cái sự giống như cái lú nó này nếu mà khoảng xã tại họ yếu xếp tua hay đẹp mình trong lý trả là gì cái cả xiaความสุข happiness cái cả xia là gì cái giống xia là gì cái bao nó nè ok nên đã tới một cái giờ khám sát họ nói ok cho nên nhẹ đâu cũng nhẹ theo bé nhẹ ok để tạo khá đã tới mà đi màu sang tới nhiều ok hay tiền cho khám sát nó đấy mình xử lý chặt ok tới một sao ok dog de cat me elephant two elephant two chicken I book đảo pen Jimmy table trong telephone sở tông school chế cờ village dây dò temple nó là do chế đánh hào nó chỉ lấy chỉ là vô thể chế đánh đu là do chỗ chế không sản này ạ là vô thể temple market kiaคือ teaching cái kia learning cái cỡ walking cái một cái playing cái oxy meeting cái cổng trong sala là chỉ trong sĩ thả competition cái sự tư accident sự sinh festival công trình wedding chống cò love cái lúc happiness cái giống xia là chỉ cái cả xia knowledge cái bao ok cho mình gì nó chỉ bé mù xảo xảo nè bé mù xảo xảo bị chữ là hai địa cú mù tỏ chế cả chút nung nó này à cú mù tỏ chế cả chút nung cú để lúcภาษาอังกฤษlà chỉ English chỉ I mù nè mù yo go mù chút thầu và bé sau giờ thì mua cái giống như li mua cái giá chơi là gì lòng chơi này khỏi chơi một trái khỏi chơi này vậy nếu như lòng chơi chỉ cho ăn lo chơi thì lòng một đôi được khó lại nó chơiส่วนđó là chơi bé mua họ thu nó đây mua họ thu nó chơi mà đi trâu khỏi chơi của bé yêu mù cho tất cả ok I go to nó chơi khỏi chơi bé yêu mù nhau chơi cờ chỉ cho school
school ทั่วๆนู้จะยอ every day อันนั้นนะทั่วๆนู้จะยอ every day I go to school every day ok กูมูต่อใจกับทั่วๆนู้นั่นนะhọ cho muốn gì bé họ xã sao họ thì phong đỡ nó tuần bay đi trả ok tuần bay vậy ha thì bé nông trong bay thì bé hay khó how much vấn đề nè tôi sẽ giàu bé nông trong bay thì bé hay how much vấn đề how much ta khó how much là thì bé trao ha thì bé nông trong tuần bay để không này ạ thì bé trao is là chỉ your verb to be này ạ thì chỉ phong đỡ bây giờ nông này nó mới tiếp theo dưới thì bé thì trao tụi nó is ว่าย่อมูเจ้าจำนวนน้อยแล้วสิมูเจ้าของเมเนาะนะจะ how much is เนาะจะเท่าใดเนาะภาษาอังกฤษจะ this book how much is this book เท่าใดเนาะตรงไปเลยจ้ะย่อเดี๋ยวนี้หอสายมื้อสิจะมูเจ้าหรือยาเนาะเราในกู对应สิ到เนี่ยปีจึงลี่ให้เดียกูยสิให้เดียตัวชื่อเมเนาะก็กูเจ้าของน้องจาก this book หมู่ว่า this pen แล้วสิก็ให้เดียรู้สึกต้องนอคือ this one นี่นะเราก็ตาก็เป่าของนอหมู่เจ้าอย่างนี้ต่ออย่างเราตัวมันสิรู้จักตั้งหาต่อรงเก้ากันเกาหลีรู้จักตั้งหายอด tempo ตาcái tiếng nhận lo lạiรู้จักตั้งหายอด tempo thì chỉ bây giờ cho họเดียต่อnóจะไปลุมห้องว่าไปให้เดียรู้จักตั้งหาต่อthì chỉ mà ภาษาอังกฤษมาแล้วให้ต่อก้าhai trò cá giờ thì là hai cho lúc trẻ tính hở thì giờ là hai cho giả tiêu thì giờ nào chủ nhóm trò cá đó nè thì bé hai giờ lúc trẻ tính hở to nó thì bé muốn to cho trò cá thì là phát sản kiếm mà giờ là hai cho lúc trẻ tính hở chủ nhóm trò cá thì họ that nó mà giờ to thì chỉ mà họ that họ là nhau ổn định cho nên that tempo nó thì bé muốn hai lũ xí trò xí cha xí chơi à thì chỉ để chưa thì phát sản kiếm giờ thì là nên cho họ tiêu thì giờ họ nói nhớ tao cá họ nói giờ lại nén cho lúc trẻ tính hở thế thì nhớ tao cá ok lúc trẻ tính hở tao biết sao tao là cho họ hai tia rong gao nó nói vậy rong gao yo beautiful thì khi mà beautiful nó nửa chủ mua muốn cho verb to be ổn định á thìใช้ตาเดียนเนี่ยจุมั่วมุนจอ verb to be แต่สิ verb to be เนี่ยมุนจอได้ประธานเนาะเนี่ยรู้เจตั้งหาตอนเนี่ยอีรู้เจตั้งหาซึ่งน่าอยากเจเนี่ยจุมั่ว is แล้วเนี่ยดอกเนาะโอเค that temple is beautiful ยงเก้าเกาหลีอย่าไปชอบให้เดียอย่ายงเก้าเกาสิแหงอย่าไปชอบ so ดอก that temple is so beautiful รู้เจตั้งหาตอนยงเก้าเกาหลีตัวมันสิเกรู้ยอดาจียอ w h question เจแล้วสิมีคำถามให้จอน่ะขอให้เดียดาจีแล้วสิลีจาเป็นอะไรอ่ะเจ w h question อยู่จุคืนวันเดนะหรือจุรอวันเดดาจีเนาะยอ what นะดาจียอ what เจ is love what is love ภาษาอังกฤษมาเยอะแต่แล้วว่าคำถามมาเลยจุมั่งขอให้เดียดาจีเนาะจอวันเดขอมั่ว w h เนาะจอวันเดนะอย่าไปอย่าให้เจ้าอย่าไปลืมห้องอย่าไปให้เดียเกรู้เราจะมาลียอดาจีแต่ชิมาภาษาอังกฤษมาแล้วมั่วขอเดี๋ยวขอถึงมั่ว WH question เนาะเดี๋ยวแล้วมั่ว WH question จอนเดี๋ยวแล้ว what is love หลังจากWH อ่านได้เลยเจนเนี่ยเราเจ้า verb to be verb to do เราชินมั่วจอนเนี่ย modal verb นั่นได้อ่ะถ้าจะ modal verb แล้วเจนนี่มาลีเราเจ้าจะว่าเนี่ยสารนงต่อการได้ what is love เกรู้ยอดาจีเกยงเชียยอชัวๆตูจะเกมบ่ชัวเกยงเชียยอ happiness เกยงเชีย happiness ยอใช้แล้วภาษาอังกฤษจะอย่างนั้นนะ is ยอชัวๆตูจะยอ everyone แต่สิยอยงใหญ่ไปแสดงยงใหญ่เลยขอให้เดียไปยอตูจื้อนั่นนะยอ best ให้เดียยอตูจื้อน่ะไปอย่างนี้ชัวๆตูจะเก็บบ่ชัวอย่างคอนดาวนึงยอไปจะเก็บบ่ชัวในใช้ตอนเดียวไปสาตาคอนดาวจะไปยอตูจื้อน่ะคอนดาวนั่นนะจะนี่จุมั่วว่าตูจื้อเจ้าสาวได้สาวที่ว่าตูนอละ happiness is everyone's dream เกยงเสียยอชัวๆตูจะเก็บบ่ชัวเกษาปอดัวเจ๋งๆดัวเก็บเป้าโอเคhọ cũng hay để cái xã bỏ đua mà mình doภาษาอังกฤษมาย่อ imagination นั่นแหละ imagination ย่อcái xã bỏ đua giống như vậy có xã hay đểกูอยากเคยรู้ปัญญาแต่สิก็ตื้อบอกแค่ไหนด้วยhay đểก็เคยรู้ปัญญาก็มันที่หมู่ตรงนี้จ้าเขาก็ทอเขาตื้อก็จอได้หรอกเขาตื้อเราก็ตื้อปอต่อได้ด้วยตายก็จะเรียกว่ามันจะได้ด้วยนะสินะอย่าง
đại đua này nhưng họ có lúc ta hầu là na họ nói là imagination đó này giờ nên chính đua cái bao nó là ý thì có cái bao đâu mà chào lo thì có chỉ mua thật có dụng đó chỉ có chỉ mua ít không xả cái bỏ cái để đua hay thì con này rong đi nó về chủ cô mù rong đi nó mà thế giờ họ rong thành nó còn khó nếu có chỉ bỏ cái để đua nhưng họ có lúc ta hầu thì có cho cái bao rồi nó gọi này chỉ cho sáng sản ở chỉ cho một chỉnh này nên đã có chủ bỏ cái để đua hay mất tính cho hai tiền rong trả nó mà có mà đi quan đại mà mình theo lý giống như một chỉnh hành thì giờ thì họ chỉ một cái bao đi là thì cứ giờ xài có bỏ để đua cũng như thế nên là cái bao thế cái xài bỏ để đua nhá họ dù lúc ta họ có lưới nó mình cứ ở chủ mua cái cho nên là bên sau thì cái xài bỏ đua chỉnh đua cái bao nó thì cái xài bỏ đua thì imagination chỉnh là important thì important nó là adjective cho nên là adjective nênต้องการ verb to be và is vấn đề okay imagination is chỉnh đua okay chỉnh đua nếu chủ more của nó more important imagination is more important than knowledge imagination is more important than knowledge okay cho nên lúc nào biết cỡ là sau lên nó sẽ giờ nên thì họ mua luôn nông đi trả nên họ sản nông nó là cứ trong đó tôi cho họ cá đây cũng mà đi là té kia cho nên là nên là suy nghĩ được nhá cho đại video